Reure. What Matayos re? Matayos is where Western Province, the former Western Province. Matayos, I think Kakamega, I think so. Busia County. Eko Busia County. Oh, Busia? Yes. Yeah, Ure. Heka odo makora wo noiwa madiko muga na nikaupima mji huo ni maenda tina how heaven will be. They entertain those thoughts every day more than some of us. Ativeka waguito to the katia rewoneka kanoga thugudu ne ni mundu athi Ana yo mara wori maure. Me mara ka ondo ka gwa ko fathom. Iguru riero. Iguru ari gako ri hana. Ane no ai kana theta evodu eta Yesu atonga ren. Na ni ari ara ikakia. Rara ikakia ke mai 10 million makua one gakuru. Andu ari gakuona ka laini ri ya gukia no basa ri kwao. Gatoro mako ni ya ya basa ri. Ai gatoro me. Toro me aruguru. Yo kori kana kinyamura ikawake mweta godorokas. Niara yana ndo mohoro akemera. Wacha nikuambie pinguni ni smart. Niliendeko pinguni na nikarudi. Huko hata uchoki una relax tu. Unakaa hivi unaona maua imepandwa. Usikinja, usikie kukula. Unasikia tu pinguni uko tu sawa. Mnatembea tu na Mungu. Njia za taabu. Pinguni kuko tu na harufu mzuri ya maua. Those people for them heaven. Yes. No, gakuyoka. They draw a lot of images about Mosio Muera. Igoro riero. Kianero. La bora nilire. There's a lady called Matayo. Matayos. You mereja ka wena keri. Niwe Maria nyina wa Yesu. Kwa mnachili ya wale ambao wanichui mimi ndio mamake Yesu. Tuyeko hapa tumeandamana na Simon Mukulene. Yudhu we eho uliwe. Yudhu da roka into the picture. No hale yumeri yoge na mimi ndio Joseph. Nere mala. Amina. Amina. Sasa vile nimekuja roho alikuja akaniambia kwamba mimi ndio mamake Yesu. Maria mbarikiwa. Nimeweza kuja hapa niko na battalion yangu. Huyu mnamjua mmesoma mambo yake kwenye maandiko matakatifu. Ni Mary Magdalene. Huyu ni Magdalene. Huyu nani Simon wa Cyrene. Pamoja sisi ndio tuliweza kuleta mwana kondoo. Atusameheaye nini? Tambi. Ogani ya Matayos. Ya Matayos. Augete nime Maria. Nyina wa Yesu. Salam Maria lagu newe. Well, it's very sacrilegious, but you know, where it is, she is claiming. She's claiming. You know, she used to fellowship in the Catholic Church. I think something happened and she decided, I think I am the one. Kile kanene ndirona handu Maria aliandika mohoro. The birthday of journalists. No, kwa nilikuwa nitako manetia. Kile kaniro wega. Akamana ni mimi niliyochukuliwa mimba nikiwa Pegera. Hivi mnanioneko. Mimi ndio Maria. Wale ambao wanichui
No, they have a lot of theatrics there. Ito ko kwa na Jehova Wanyonyi. Yes. And I think he since went to be with himself. Jehova Wanyonyi. Nyathie guikaraga nake. And then Yesu atongaren. I think Korea na says ya imejari ni iguru muno. Yes. And there's also the prevalence of the Wajakoya. All of a sudden, out of nowhere. Yes. No, wenu nyina wagaturume. Wenu nyina wagaturume. No thigu. Mwana kondoo asamehe dhambi. Anyway, let's see how far they go. Huyu naye ni malaika Dorcas. Huyu naye roho yake ni ya Rebecca. The naye ni Esteri. Roho yake ni Esteri. Amina. Amina. Alo Yesu watongarani yosi reu. Mura moma thia uthoreka content nake. Mura mona erikio modi. So atongarani. Maga matirio me utha ku thina gogo. No, Yesu watongarani ni amukagira mutu. Dale kindu aregaga. Mutu na mihoti megate. Niamukagira na amina. Leo acione muga na nikaupima mji huo. Utaka wakuo. Ndio wathugudo ni mundu ki? Wathi. No, they entertain those thoughts. Gutire tu tutakona bururi uyu. Ata iyo giogene wa Samson. Oko iwa juthu. Goliathu. Goliathu yakuo. Wabu ngoma no iwa umete oku. Oku. Mundu atoto yene Kaini. Mimi ndio Kaini aliyemuua ndugu yake Abeli. Niseme kwanza ni pole. Pole sana sikunuia. Ni wiful ni Ile kamata. sasa mimi ndio Kaini. Kaina naitwa Kaini ama Naka. Wekiganda. Wekiganda. Ora ndio atakwambia zako ndio kuna mega tayumaga. Ndio wekiganda kuo kwenyewe. No uga regule inyuĩ. Ndio ukwenda guthikiriria. Ndio kuigua one on one. Yes. Orera. Yes. Reure. Oh, kire. Hau ndio ukira. Sawa. Kabakire. Meta itura ria kwao ri. Ni andu a kanitha. Ari marugamite na ihoero ria mwathani wega. Ndio maragire batari ya kumaga nai. Na tondu kanitha nwe gwe kanitha wa rugongo ko wirugametie wega. Wana igwa kanitha we na bathi. Ti cukuru. Na kanitha ucio gacoka kaimbirio wako we na kindu to church van. Ucio ne kanitha we iguite. Ucio ne kanitha we na nginya nathari. Na ndio kinyetie class 5. Kuma cukuru ya kwatia. Yambiriria. One to kumuthambia ha. Eti mwera
Aikara hau. Kama kire. Kanitha wao is that kind of model church. Makiri fatamarathio kwi akidikoni. Mana mwantura fatara baadhi yake. Ya kanitha. And you people have entitlement, especially ko kanitha cio okuretio na harambe. Ona mundu tarutire uga kabathi karia gaituri. Iyo ni ithio twagurire. He twenda gatutengerie. Manakiro haithu tondu inyue mukirio sawari. And you have a good record in the church. It's okay muku mekiro maguta muheo dereva. Kuna tuko no challenge yege acio ni maingiha. Ma akidiko ni arauga atiri. Heo iginya church van. Oh, ni maingiha riu gukira capacity ya bathi. Yes. Ni mare hirax ni kanitha ciagisa gitigura box. Kwenda go bika vitondu nao ni multi purpose. I don't know maikaya na thutha. Face me. Nero madu. Ndio bika pune jaga muno. Wewe finya mute. Kaitwa kuingerera. Face me. Manakiro mongerero ta bonathi. Ta maigane make. Makeiganire othe kuria marathi. Yes. Kabakire. Maikaranga marona atumia ni okay. Atumia ni waingi. Ni waingi. Marakiwa atumia maneo ndereba kanitha. Mathi na bathi. Athuri mehinyaniriria ke. Mehinyaniriria vani-ini. Yes. Riu thina orokeire magicoka. Tondu ni kurai na tumairia kidogo. Marauga bathi to ni thia kahora gukira vani. Bathi heo head. Bathi ni thiage. Yes. Atumia acio ri. Ona ciana nio makiragia cieka atia. Ciarira. Ithio zirakaranganirio na ki. Na irio. Yes. Marakiwa mari yange muri uguo mathikahora. Riu thina orokeire riri. Mbica iria iranyagirio group-ini ya kanitha. Tondu we andu maratiranirie church van. Na handu hatari ngumo ya ukumio kuria ni kuhoya keri. Oga vani ni wera kuwite arume. Yes. Na ni brother diocese. What have you? Mara na atiriri. Kabake to ni we hokeirwo ngani no. O kabake ni okuwite athuri riu na van. Yes. Ni okometira hanini. Tuambe tuingire handu hariko. Ni tukwamba kuingira haria kidogo. Yes. Ninge kaunti no tuticeraga maingi. Wega biyo. Goko kire nyagari. Bururi wa iguru. Tutire oki. Reka toigwe ya guku. Yes. Tuingira nane ngwereto ntukugiru kanya muhaha. Tungeroma. Yes. Riu maraitira church van. Bae mwe ya miheho. Yes. Karomaito. Ira we. Kuda kendo ba. Dereva no akanitheno. Oyo. Tu dereva wa gukomboro. Dereva wa bathi. Na no twaraga vani. No ucio maciari. Cio maciari. Mumemba wa kanitha no ehokerwo ki? Arehokerwo vani. Vani nake ni ahinguraga nusu. Yazumuraga roko. Arakiuga atiriri. Aragipaka nja wakwa mihehu. Arauga atiriri. Mehia maria Ngai akoo akiandika kuria ri. Maumete kuragana ri. Riri itu ndigweciria ri no ri. Nerera muota kuragana ni undaria. Toigira kuza kindu ri. Twagetharia ku. Kaida gikwandikira mahetia ma kunyua. Ona ko ni gutharia rake turakunura njohi. Wex ni ndiraheo. Riu no thimo marakihoreirwo. Marerwo kabake. Oi. He mwathani ocio. Akumio Jesu. Ndieka nuingite rurenda-ini. Ati rurenda. Rwa WhatsApp ya kanitha. Ngerega kuo iyo ndirae na nyamu ici cia thimu. Ciretwo mbando. Ni murabatara kurora. Kwina ki? Werora. O reke ngure. Kabeka rwa atiriri. No he mundu ugurite kandi no ya mutandao. Katurole tumenye niki kuri ui. Nderwo kuri undu ko uwe. Nie ngerega kuo iyo. Yes. Bicha mbere maracemania nayo ri ni fani nayo yetwo ritwa riake ria kiravu na hakandikwa atiriri tunakuja kinyume na nguvu za giza.
We come against the powers of darkness. Roho wa pepo umekita kambi kanisani mwetu. Raga hapa dusi. No tuhulire mbisa. Kama kaya wati. Ngengari no yediki ena nginyage sunje. Ya mandiko. Ona weta myoko na mbisa haha. Yeye ndiye kitu za fulile yake ngaine ya makinya maituto kiuma kujoka. No mwathire no atwatha haha turi. Ure magetua kumari harahana ta ya kiraudi hauja karigwo ni ambakie ngari ya kanitha ki jawa kirafu umana kabeki umariwe umotwe na thutha ikogo eheria gari uthiururuke gatangari ni tuothe omwe acambere mwega gukira tucambe ithuothe Ndokuma thutha hari uri. ikajiridi kinya haria manjani-ini kana ume tauni tuke maguru tugukore twe nduthi ngari eherio maingira thĩinĩ rĩ marahũra thimũ makerwo atĩrĩrĩ Kabaki oi no mũrerũrũkĩra ngari ya kanitha mehia tigai gũtũthomera twĩ barabara ona to mũtũme ngari ĩno ĩgwe nĩ gani nĩ mweterere tukinye mũtireke tũcokie ngari ndĩ na insurance well rĩu Kabaki na athuri arĩa maraikaĩte haha mbere kũratuĩka nĩo makuĩte the greatest nĩo makuĩire mbũri ta they bear the greatest responsibility the driver and the co-driver because they were the decision maker yes kona mwene wakakuiguara mita-inĩ ũko nawe Itarakinya wega na kũngeria nĩ ha mita-inĩ areciga nĩ kanitha wao kanitha yao nĩ ĩrĩ mũthuri wĩtagwo ũguo o Kabaki maĩca ũkinya-rĩ ithuĩ nĩwe kanitha cikoragwo rĩrĩ wau marami-rĩ cia centro hakuhĩ ciothe wau marami no mũhaka woe guoko kwa right wambate kari ũingĩre kanitha-inĩ maĩcoka matakari makaumũrĩithia rĩu atĩrĩrĩ Kabaki ambotithie nyinĩkĩrĩrie kĩho ndekũninĩte we mũrĩithi nĩ warehe mehia mũno tũtiaraga tũrĩhia no we nĩ ũrathi mũno ũngĩmatigire kĩrĩnyaga ũkĩre mehia nginya thome wa ihoero ũroka nginya na ũira reke njugie ngũkũ nĩ ndate cuba kũrithia thaa inyanya na 51 ũgamande makue no ũcio nĩguo cai rĩu nĩ waigania thengio mũno njiguĩte wega ũguo nĩguo mũiguaga kũnyuĩra mita-inĩ anga nĩ kwega we rĩu kĩoe njũng'wa thengio mũno Ngai amũrathime mũno ndakena ũguo nĩguo tũgathirania na inyuĩ wega Friday amenyanĩri Friday ũgakĩambũre ciringi gĩakwa nĩ rĩrĩ kahora erera mũtwe kũigua ndio you know there are people who have interpersonal skills yes gũtirĩ handũ angĩthiĩ na aremwo nĩ kũ-interact na arĩa akora na ti ũtonga kana kĩ kana nginya gĩthomo they just have charm yes maũndũ mamwe nĩ magũciarwo namo yes rĩu mũragũri nĩ akoretwo akĩruta tũwĩra here and there on and off here and there nĩ arĩga kũgwĩra kawĩra rĩu karĩa kangĩtwo stable employment na nĩ wega ũguo yes tondũ he mwaria ĩya maratemania the monstrosities in town
acio nĩ makaga mĩako. Oria nĩ ũraka. We. Oria wambire ũgĩtũkunĩka mwena-inĩ wa mĩkawa. Nairobi mĩkawa itũ ya andũ a rũgongo ĩtigarĩire kũrĩa wĩtagwo Riverbank. Kĩanda biũ. Yes. Ĩtigarĩire na kũu ũguo Kaburi. Ĩno ĩngĩ yothe nĩetahĩirwo. wanjĩtie Kĩrĩmanjaro gũthiĩ ũguo. Nĩo mekĩte atĩa? Rĩu nĩo manadominate biacara-inĩ ĩyo. Tau ndĩkwĩra ndarĩ ofici-inĩ ya Ndĩndĩ Nyono it has a view, beautiful view tondũ ĩkĩrĩ kũrĩa KICC. Yes. Nderoĩra rĩciri-rĩ, no that skyline has changed. Kũu nakuo nyũmba ciambataga kwambata ta makuno. No, the skyline looks like Manhattan. It's like a small Manhattan. Oh yes. Matua kũigĩrĩra nao nĩmaigagĩrĩra. Wega proper. Na makaigĩra nyũmba ĩna nginya modern amenities. Njega piũ. Ũrathaka na nyũmba ĩna lift ĩna nginya goods lift. Kwĩna lift ya mĩrigo na lift ya andũ. Tikũra indo inanaganagĩrĩrio na mĩkanda. Gũtirĩ kĩndũ kwaria ambatagia na mĩkanda. It's a goods lift. Na basement parkings and what have you. Yes, you know. Gũtirĩ mũndũ raiya ngari kĩ? Ja. Yes. Rĩu mũragũri nĩ arandĩkirwo nĩ waria ũmwe wakĩte ya ngoroba 16. 16 floors. Nĩ nyingĩ. Nĩ nyingĩ icio. Nĩ marambatia. Nĩ marambatia. Yes. Na tondũ mwari ũyũ nĩ akenetio mũno nĩ mũragũri. Nĩ maragianagĩra mathaa marĩa aroka, rĩmwe ndaroka. Mũragũri akamwĩra nĩ majamu, nĩ makĩ. Mwari aramwĩra atĩrĩrĩ. Ile kitu watafanya maragũri sababu maana anaona iko problem ya commuting. Wewe anatoka anaenda anakusha, anatoka saa ingine bana batakana. Mara dalikuo. Mara nasikia sijui unashika na polisi. Polisi nakamata wewe. Mimi ile kitu tufanye maragori. Mimi iko jenga jumba kubwa. Leo hadi watu wanyu. Mwa jumba. Bana kesha jenga jumba kubwa. Hii jumba kubwa mimi natengeneza iko jumba mingi. Wewe badala anasema naishi wapi? Ni hapo mlango kumbwa. Sasa wewe toka mlango hiyo kuja mlango ya jumba yangu. Aume mlango sio. Bana hello huko. Wewe kuja wewe tafuta nyumba moja hapo. Wewe kaa hapo juu. Ali nyumba isi haraka. Yes. Ala mwana wake ati. Sijaona nyumba ile ninaweza kaa. Manake sile ndogo sana ni two bedroom. Sasa sipi anasema hii maragori. Ale daliwa muthamĩria gwake two bedroom. Wewe ende chukua ile nyumba iko juu kabisa. Kwa nyoni. Kule iko juu kabisa. Wewe kaa hapo. Bana sumbwana na mambo ya kutafuta kazi sijua na baada matatu na kule wapi. Wewe kaa hapo. Sawa sawa maragori. Wala ya kuona. Unaidoia na siore. Two bedroom. Aranya ya kafu haria. Agate hau. A tabletop. Na nyumba yo aria maratho kaginya ciana tabletop ya gas. Wewe no moto? Wewe no moto ngio kaingĩra nyumba. Leo kaginya ina inbuilt microwave. Yes. Sasa maragori kama naishi haba. Wewe takuwa sawa. Hakuna kusumbuana rent bahala yake. Yes. Leo ni athamĩra two bedroom kwa mwaria. Wega vio. Mũragũri at first was very excited. Nginya arakinya rĩu gũchemwo nĩ ũrogo. Akia thagiri. Acha. Ũrogo ũrĩa mũcemirie rĩ nĩ akiri ciĩragwo cia Mũgĩkũyũ. Karathiĩ faino nĩ tondũ nĩ akĩakeca kũu kwa wabici ya mũwaria. Karora karabiti-inĩ karona nyũmba ĩrĩa ya raithi piũ ya two bedroom kũu nĩ ngiri 38. Ĩrĩa ya raithi piũ. Yes. Ũguo nako karaikara 38-inĩ. Yes. Mũragũri kareka mathabu karuga atĩrĩ mũragũri mũcara wakwa nĩ ngiri 20 njikaire nyũmba ya ngiri 38 uga ũndi. Mũragũri arona this is income that should be generated. Kabane fagiodo ke? Deva giodo ke. Yes. Ndũkanjĩre nĩ gakũnyitwo nĩ meciria ma. Mũragũri gwĩka ũguo ĩ. Gwetha arutwo. Aiga no na kama unanira ke 35,000 nake agetigĩria rumu ke ĩmwe nĩgetha ona gwakiuma kũrũ ona gwarĩ o kũu ararĩ mweri wa kau wa kana ayũka kũmenywo ndagakomborithia nyũmba. Yes. Mwari okĩte inspection oria Maragori
Ndio. Margori. Goja haba mara moja baharake. Margori mimi anauliza wewe. Kwani waiko watoto ngapi? Hawa unaona huku ni makasini wangu wanasomea huku na Lombi. Lakini mimi anauliza swali moja. Margori waiko kasini waria? Hao kuna vile tumeoana. Margori wabana danganya mimi bana mtu bumbaf. Margori. Mara ulusa nyinyi yuko gasiri moja mubaluya. Sababu watu kushambia mimi majina yao yote. Uko na gasiri baluya. Kasi ya soso. Ameoleo na huko. Kuna ule tunaitaga wa Logolo. Hiyo jina ilitoka hiyo Logolo. Maragori jumba yangu unachukua na leta watu hata mimi bana helewa. Sio hivi Abdulu. Toka yake kitako Abdul. Abdulu sio hivi. Wana danganya mimi gasini ya sangabi. Wewe ko gasini Mswahili. Walithetie nginya thweri. Gasini yako Magiriama. Unajua watu wengi watu wetu wameota kutu kuingi. Ile kitu nilinjalimbu wa Mdulu ni kulundisanisha wale wetu wa Bali. Mwisho wakandelia wa Bambili. Nikaona sasa ni hiyo jukumu nilipewa ni bambu yangu. Wada lolo we ali. Maana karaje mahe ya mudogo ichi. Idano. Murago lide. Ase okilio murago ke. Murago kule ikaraga. Margori wanatengeneza pesa na nyumba yangu haje. Na niko hewa hetu. Haje mimi bato we nyumba wewe wanauza. Sinjausa. Ana suara bata pesa warea. Niliona hiyo nyumba ni kumbwa. Wewe gaona na macho ya nani wewe mwenyewe? Wewe anaona wewe mwenye nyumba? Bora maana unaona na macho ya mtu bana jenga wewe bana jenga. Unajua hata wewe mkumbwa unielewe. Hata kama ni wewe jiweke viatuni miangu. Goriko. Ondire handu ya gutura ciringi. Yes. Nuona usate fae mieri wena. Ni wanu vote. Nikangia toga. Ogano gwe mundu wa kendi. Na menya murago kuria gaikara ni gwa kenda. Yes. No na ruka rihite kuria. Yes. Na gatigia indo mondo. Wega. Na kiona kundu bado kagirekia kundu kuria. Maragori bara moja mena vukusa wewe. Na hii watu yote wana kuwa lani na bale yangu. Maragori mana funyu weki ateka wewe kwa landlord. Uf. Nikarashorete. Dake mwaita Abdulu. Sinilisema soli. Enda huko. Wewe bana sema sorry kitu gani? Enda gombolesha nyumba ya babu yako. Kama nataka gombolesha ya babu yako. Aye. Bana gusa jiba ya Abdul. Yake mtona karari yake nyamuka wa mwalio ozio. Olio kuvaga hili. Basi Abdul hata kama utumia sasa utu. Uasa ni kujange hakuna hoteli hata kucha. Enda kula hiyo mlango yako guba. Negakoro kwa rent ya mieri ina. Yes. Kwa mualia. Rodi goro rodi. Abdul mtumbaya sana huko kuyu watu umena waandika wewe mzuri na basa nyumba yanauza. Maragoni ya bana for the housing. Sio hiyo.
Hii bana jumba ya serikali yangu.